Tata ninkusiima bw'embabazi zaawe, webala obulungi n'obukuru bwawe, webala bw'obwesigwa bwawe Mukama obutahwaho. Ntukusiima Mukama habw'okuba oli mulungi, n'embabazi zaawe ziikaraho ebiro byona. Oli mulungi wayatuhangire, oli mulungi wayatujunire. Bayibuli negamba mbara ya Petero y'okubanza esura ya 2 olukara lwa 9 ngu bayitinywe muli ihanga erikome n'obunyakatagaro bw'Omukama n'oruganda orukwera abantu abokutunga ruhanga wenka nuko mwoleka obulungi bwogwa yabesere kuruga mu mwirima okutaha musanago gwa mahano. Ntukusiima Yesu iwa yatwesere kuruga mu kirima. Ntukusiima Tata abokutuya mu mwirima. Ntukusiima Mukama abokubuka tukomamu tuli ihanga erikome, tuli obunyakatagaro bw'Obukama, tuli oruganda orukwera, tuli abantu abatungira ruhanga wenka nuko twoleka obulungi bwogo ayatwesere kuruga mu mwirima okutaha musanago gwa mahano. Mukama ninkusiima bw'obwomezi bwange ekiro kyati Bayibuli nengambira ng'okanyeta kwoleka obulungi bwawe. Ai Tata ekiro kyati nisaba ihe mbwomezi bwange kirima, nisaba ihe mwoyo gwange kirima, nisaba ihe mbiroto byange kirima nsobole kurubatera musana gwa Kristo omwibali ya Yesu. Ai Tata ekiro kyati nisaba ihe mwoyo gwange kirima, nisaba ihe mbwomezi bwange kirima, nisaba ihe mbiroto byange kirima nsobole kurubatera musana gwogwa yanjesere nuwe Kristo Yesu. Tata ekiro kyati ninduga mu kirima kandi ningaruka musana gwawe gwa mahano. Ebigambo byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara musana gwawe gwa mahano. Ebitekerezo byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara musana gwawe gwa mahano. Ebikorwa byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara musana gwawe gwa mahano. Ninkusiima Mukama. Ebitekerezo byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara musana gwawe gwa mahano. Ebikorwa byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara mu musana gwawe gwa mahano. Ebigambo byange nimbiha mu kirima kandi nimbigara mu musana gwawe gwa mahano. Webala Yesu habwokuba musana gwawe nugwakira mbwomezi bwange. Hona naberabera ali ekirima leko musana gwa Kristo gwa mahano gwakireyo ekiro kyato mwibali ya Yesu. Hona mbwomezi bwange naberabera ekirima leko musana gwa Kristo gwa mahano gwake ekiro kyati omwibali ya Yesu. Hona mbwomezi bwange, hona mu byenkukora, hona mu bikwataho obwomezi bwange omukayo weitu, hona Mukama naberabera ekirima leko musana gwa Kristo gwa mahano gwake ekiro kyati omwibali ya Yesu. Bayibuli negamba ngo musana gwaka kandi ekirima tikisobora kugutanga. Mukama ninkusiima ko ekiro kyati omusana gwawe nugwakira mbwomezi bwange ekirima kigenzere byone beremberete ekirima mbiroto byange, byone beremberete ekirima mirimo yange, byone beremberete ekirima mbitekerezo byange, byone beremberete ekirima mbwomezi bwange ekiro kyati omusana gwa ruhanga nugubibinga omwibali ya Yesu. Byone beremberete ekirima mulimo gwange, byone beremberete ekirima mbwomezi bwange, byone beremberete ekirima mu bintu byone binkukora n'omukayo weitu ekiro kyati omusana gwa Yesu ngubibinga omwibali ya Yesu. Ninkusiima Mukama bw'omusana gwawe, ninkusiima Mukama bw'okuba ninja kurubatera musana, ninkusiima Mukama bw'okuba tinja kubura, tinja kurubatera mu kirima. Ebinkukora byona mbija kurabamo habwokuba nyine omusana gwa Kristo. Ebinkukora byona ninja kuba nimpweza habwokuba nyine omusana gwa Kristo. Ebinkukora byona ninja kusingura habwokuba nyine omusana gwa Kristo. Mu binkukora byona ninja kurabamo mbe musinguzi habwokuba nyine omusana gwa Kristo. Webale Tata bokure sala yange ekiro kyati. Bino byona nsabire nindaba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.